Kamis, tanggal 28. Kami datang dan menjadi sore pertama kami di Kampung Rumah Panjang, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kami sadar, ini akan memaksa kami untuk harus mengerti dengan suasana baru, pandangan baru, dan pengetahuan yang baru. Kami di sini terdiri dari 15 orang, 10 cewek dan 5 yang cowok, dari fakultas yang berbeda, yang sebelumnya tidak saling kenal antara satu sama lain. Pertama kami ragu untuk menjalankan ini semua, mulai dari memahami karakter daripada kawan-kawan sampai kepada adat istiadat dan budaya di kampung tersebut. Yang pastinya ini akan menjadi sesuatu yang baru dan asing bagi kami anak KKN. Di saat kami pergi, kami tahu di sana ada yang kita tinggalkan. Keluarga, sahabat, yang membuat kita selalu mengingatnya. Yang kami tahu, KKN itu gak asik. Makanan terbatas, tidur tidak nyenyak, belum lagi jaringannya susah. Face to face, I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can. Yes, you can. There's life in love that you hold. Rise above and let it glow. Just know that it's never too late to make a change. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Wanting more, I let it go. Holding on to love, breaking through, I feel alive. For once in my life, I'ma live by the want to be all I can. Let the rest just crash and burn. Jujur, sebelumnya terasa sulit untuk kami saling mengenal. Tapi kenyataannya tidak. Kita di sini semuanya baik, walau ada juga yang malas, susah diajak makan, sibuk dengan selfie. Tapi ya, mereka tetap seru dan masih bisa diajak main. Pick your head up, keep on fighting, living, loving. Make your mind up. If you want it, take it, fly away, soaring high above the clouds. Hear the voices calling now. Di sini kami buat keputusan untuk tetap selalu membantu dan mengabdi kepada masyarakat. Untuk itu, kamu siap? Siap. Tell me why I'm falling.
Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Semuanya kakak-kakak dan abang-abang yang terus KKN kena berumur panjangnya. Sehingga untukku kamu perkenalkan nan kamu mandum tak lain tak bukan hanyalah untuk adik-adiknya turi kamu mandu. Dia mandu. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Becak goyang si sekarang memang lah. Asyik goyang. Oh bida goyang ni. Memang. Awak kenong blok 10 mu. Sorry lah. Ngeri. Tak ada lagi yang hilang tu. Kamu tampung-tampung weh lewat kacau. Tampung apa je? I believe in love, I believe in honesty. Does that sound like something you'd be into? I believe the truth can be reality.
to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? You promise me? I am not a stranger to excuses. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know where your truth is. Will you be the one to break me out of this? I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Will you
والذكر فاعلم أنه لا Ya, untuk orang-orang penambahan dari Kita berikan dari bapak dan abang-abang. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tua, info saja saya. alihin juga. Untuk di sampingnya ada Pak Kadus Sukadamai. Ya, Pak Kadus Sukadamai. Ya, Nama beliau Iskandar. Beliau bernama Muhammad Jabar. Pak Abai. Di sampingnya ada. Untuk panggilannya terserah kalian, disesuaikan. Kalau yang masih muda untuk keakraban panggil aja Pak. Untuk yang lebih tua boleh Pak. Akrab gitu ya. Harapan juga namanya Adi Miswanto, Pak Adi Miswanto. Untuk dari Tanjung Balai. di samping Pak Adi ada anggota Tuhaput juga, anggota Tuhaput desa. Nama beliau Zul Baili. Ya. Dan yang ujung beliau adalah anggota Tuhaput. Nama beliau Pak Syakirin. Di samping Pak Syakirin ada itu ketua TPK. Ketua TPK. Nama beliau adalah Ilyas. Biasanya dipanggil di kampung Abu. Di sampingnya ada anggota Tuhalapan. Halo guys. Halo, selamat malam. Kita lagi ngevlog. Apa nih kegiatan kita hari ini? Kamari. Untuk kali ini masih dengan kegiatan yang sama, mengecat pos ronda. Dan juga di sini ada dibantu sama abang Ahmad Taufan. Oke, Amui. Belum cek lo.
beri betul. Cik, makasih bang. No. Dia angin. Tidak berubah dia. Angin no. Mana? Jadi dia lagi. Luan apu. Kan hanapu baku mak pe no. Oh, gitu ya. Coba ya. Bang. Ya apa? Gaskui. Oh, gaskui.
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ram! Upper left! Ya, upper left!
Lima lembar lagi ya. Cabut aja Bu. Sini ya, aku kita apa? Ini cabai rawit ni. Cabai yang mana? Habis dia mau bunuh habis tu. Habis shabu-shabu. Di bawah kan? Bawang ada sehat ni Bu. Cheers. Kau ni nombor. Bo. Lu pada dah ada. Nyamuk memang baik dah.
Kalian banget ya? Thank you.